Mbiamono sana mwanchi mulie betaseni kia Ndizi TV nebiro bindana nengo kwaligania asomoro bilio bwense yo bonchelia elinde tuemanye nara yagenete kokolekana ase sekte yo mwanchi mulie litriane Frida Kerubo ngo kwaligani bena asomoro biliga elinde tobeto gosanga asobwamo nabakwenda gotobwatia asinsemo chiche mitandao asensema ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabaga asensema ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensema ya website nabaga gwetera www.ndizitv.net baga nabakwenda gusanga na into kerengera likiago otumanyinga yoko bwati umorobeli korum gwetera sinambiriga bas screen yago mwanchi muri tobere tokorana manga gende tegunchiria ekerto maitinga ekero gwikira chitarikisa no cyakero mutenyi amonchire narto kwenekia asensemo ya maguri ya maguta kuri litkoria rero nimbate omugeni ase studio uyora chigotumanyanga cyobokoreri bwabo bwabeire asensemo ya bodaboda gesama gutamenta ningi kyabere kegunchiria se sector ya bodaboda amero berikeri babegeta sokweneki ngobonchire bwabo ngokorekana burasi nchirengi keranu akono mwanchi muri gatokori Elias Ense mochinde nimetembaro roba bere bagutumika SGR asogotara kurwa senseme yemogocha sensemende naruchenga robot robetero kubwate kwanga asensemo ya magori abere ga komenta asekerengo ya 50% onye kwale gutumika kwale gwakana SGR asichiri busato mwanchi muri ya ase 50% igochi gwakana 4500 igaina ragende to kokolekana wose gwonchiriria ase sector yo basombi naboko manyo mwanchi muri ya ayori gutumika SGR bona iga maguri na kiale abere ga komenta gusina batigalte ko baigo nabo igo buna chiskuru cyabete chikubunguru usabuna yabetege koba na cyuro cya maguri yagendete ko ene kigwa ase sector yo basombi kondo mwanchi muri elia tyangireri bageri gali yabene ko ali umugeni ase studio atomanyina kiakorwa karibu sana. Asante. Frida kwa majina naitwa Ondieki Dennis. Mimi ndio Chief Advisor sector ya bodaboda Kisii Municipality. Karibu sana ase studio. Elinde tobeto gusanga no mwanchi murigereria amonchireria lyabere ka kwenekegwa ase sector ya bodaboda kone korato manyingo egaso mu cyobosongo na kyobonchirere bwabira sensemo ya bodaboda. Frida asante. Nashukuru kwanza kwa sababu ya nafasi ambayo mmenipa ili kuweza kufika kwa studio ya Ndizi TV. Nashukuru sana. Ninaweza kusema kwamba kwa sasa hivi sekta ya bodaboda iko na utulivu isipokuwa last week kulikuwa na vuta ni kuvute pale na huku lakini we are hopeful that your situation saizi as we speak right now the town is calm na biashara inaendelea kama kawaida. Asante sana. Naruranga amonchiriri narabirika kokolekana ase sector ya bodaboda mo especially asomo chobosongo timitinobe kogo kwanira narura chi reflector gete chira somo chobosongo ngabakera na imugetie moto beke mawata chi reflector chinya chireta unikora chikwanerango. Asante sana Frida. Hilo jambo ambalo muongelea kuhusu reflector ilikuwa ni jambo mzuri kwa sababu wakati tulikaa chini kama ofisi tulikuwa tumefikiria ni jinsi gani tunaweza kuimprove sector ya bodaboda kwa maneno ya security ya customer na security ya rider. Hizo reflector lengo yake ilikuwa lengo nzuri lakini kwa kiasi fulani siwezi kudhibitisha lakini kwa ile ujumbe ambao tumeweza kupata kuna wale ambao waliingisha siasa ndani kwa huo mpango lakini ni jambo la kusikitisha kwamba wakati sisi kama ofisi tunakaa tukifikiria jinsi ambavyo tunaweza kuendelesha hii sekta mbele kuna wale ambao wanafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba hii sekta bado inabaki nyuma. Frida ukiweza kunipa nafasi niweze kuongelea hiyo maneno ya reflector. Hiyo reflector Frida ile siasa ambayo ilikuwa pale ni kwamba ile rangi ambayo tulikuwa tumeitumia ya blue ilikuwa ati tunajaribu kueneza kupropagate politics za Azimio. It is very unfortunate kwa sababu sisi kama ofisi tunajua
na mtu yote anajua kwamba siasa ziliisha. Sasa hizi tunakaa tukifikiria vile tunaweza kufanya kazi. Hatukuwa na lengo ya kufikiria ati sasa sisi tunataka kuweka azimio. Na tena ile kitu ambao wenzetu wanafaa kujua and the general public, kwa sababu tumekuwa na propaganda mingi sana. In Kisii County tuko na 9 sub counties and then Kisii municipality kwa maneno ya sekta ya bodaboda pia ikawekwa kama the 10th sub county. Kila sub county ilipewa kala yake. Fortunately enough, sisi tuliweza kujipanga mapema, tukadecide kuroll hiyo program. Kila sub county iko na kala yake. Kala yetu sisi kama municipality ilikuwa ni blue. So sioni ni kwa nini watu walianza kuweka siasa kwa hilo jambo. Kwa sababu Frida, hiyo reflector ya blue sio kala peke yake. Kulikuwa na security features ambazo zilikuwa za muhimu sana, ambazo zingeweza kusaidia hii sector. Yeah. Okay. Ango bako kwandira chi reflecte chige cha chitasenyencho ya security yo omurundi boda no lie customer yako bugolekera kene nabo kweresera umwanchu muri metambaro batamaitinga naki reflecte koleta security aso mwana boda na se customer yako bugolekora toresera ngo na kiaringe. Asante sana Frida. Kwa hizo reflective vest ambazo tulitengeneza, kulikuwa na kitu ambazo tulikuwa tunaita special coding. Zilikuwa na numbers. Na hizo numbers zilikuwa kwanza, tulikuwa na namba ambazo ni codes za stage. Ambapo hizo codes za stage zilikuwa zina range from 001 to 067. Kwa sababu tuko na stage 67 within municipality. So code number 1, 2, 3, 4, 5 all the way paka 67. Then hapo chini ya code ya hiyo stage tulikuwa na special identification number for each rider. So for example, kama Frida tuko na riders within municipality according to our register. Tulikuwa na total registered riders wanaitwa 5,819. So what we did, kila rider alikuwa anapatiwa a special identification number yake peke yake. So hiyo namba ilikuwa inatusaidia kuhakikisha kwamba wakati umebeba customer na labda huyo customer hauna nafasi ya kujua huyu ambaye amekubeba ni nani. Huko nyuma wakati umebebwa na huyu rider, pale nyuma unaweza kuona hiyo namba. Na hiyo namba haikuwa shared, ni a specific special number for that specific rider. So in any case kama huyo customer labda amekosewa na rider, you can easily take that number, then you report. Frida, nataka nikuelezee kitu kidogo. Kupitia kwa huo mpango wa hiyo namba, siku 2 ambazo ilifanya kazi, it was very, very fantastic. Why? You can imagine Frida, kuna customer karibu 2 3 unfortunately walikosewa na rider. Sisemi ati rider wetu ni wabaya, lakini pia lazima tukubaliane kwamba kuna wale wachache ambao wako kwa hii sekta, kazi yao ni kuharibu hii sekta. Lakini kupitia kwa huo mpango, hata iko askari mmoja alibebwa usiku. Lakini sasa alipobebwa usiku, huyu rider ambaye alimbeba hakuwa na nia ya kumfikisha. Unfortunately enough, wakati alifika pale kwa giza, akapretend ati mafuta imeisha nini, and these things are there. Hata wakati tunaendelea kuongea, nataka niambie our customers, there are few elements within the sector ambao kazi yao sio kufanya biashara. Kazi yao ni kuterrorize customer na kuangusha hii sector. So kupitia kwa mpango Frida, tuliweza kujua ni nani ambaye alikosea customer. Na ikawa bahati mzuri kwa sababu huyu rider alikuwa ameibia huyu customer laptop, alikuwa amemuibia documents ambazo
zilikuwa very very essential documents. Na wakati alireport police station, ilichukua muda sana kwa maaskari kuweza kujua ni nani. Lakini kupitia kwa huo mpango na ile namba ambayo customer aliona pale kwa sticker ya pikipiki, aliweza kufika kwa ofisi na ilituchukua dakika kidogo sana. Na tukajua huyo mtu ambaye alifanya hilo jambo, na tulipoenda kwake, kwa hakika Frida, nataka nikuelezee, tulienda huko tukapata hizo bidhaa za huyo customer. This is what we are talking about. So tukiweka siasa zetu kando, tuweze kuangalia vile tunaweza kuimprove hii sector, then it will work out. Because tusijaribu kuimagine ati solutions zitatoka pahali fulani. This problem, we also have solution to this problem. We are the people who have solution to this problem. So wakati tulikaa chini tukaangalia, tuliona kwamba hizi vitu ya reflector ingetusaidia. Kwa maneno ya security. Kirikende deno kwa beri kugukwanira inangati ya monjire rimwe betamo gukora ase sector ya boda boda. Kirikende ninu management mweka mwe mugetie getambukiro gose mwarangiriti abana boda boda mukabaeresera umurubiri yesu bwagari mukabamo gwanchirana. Hii program ya kuroll out hii security program ya reflective vest haikuanza jana. Ni kitu ambayo tumekuwa tukifikiria. Tumeengage our riders huko nje. So ni kitu ambao even our riders within municipality walikuwa wamefurahia. Na Frida, hata hizo siku chache, siku mbili ambazo hiyo reflector ilifanya kazi, mimi niko na uhakika wale customers ambao tulikuwa tunabeba walikuwa wameona this is the best way forward. So sidhani kama kuna rider yoyote ambaye angeweza kukataa hiyo program, isipokuwa wale wachache ambao tuko na habari kwamba waliweza kutumika kisiasa, which is very very unfortunate. It is wrong at this time. Tunafaa kufikiria vile tunaweza kuimprove hii sector. Antoro choko ngusana nago kweni kigwase sector ya boda boda, kirokende kungusana nuko igana tebenga kwa bere gukwira na nsobo koleria sector ya boda boda. And unajua Frida, ni jambo la kusikitisha. Frida, mi saa zingine kama chief advisor, at times I find myself in a very awkward situation. Kwa sababu saa zingine when I try as much as possible to advocate kwa zile mpango ambazo zinaweza kusaidia mwana boda boda, unapata kuna watu wachache ambao hata hawana si waendeshaji pikipiki, hawajui zile shida ambazo mwana boda boda anapitia. Kwa mfano Frida, tulikuwa na reflective vest, tulikuwa tumetengeneza sisi wenyewe 5,819 reflective vest. Unaweza imagine Frida, hizi reflective vest si ati tulipewa bure. We used a lot of resources. Kumobilize resources paka uweze kuprocure reflective vests ambazo zinaitwa 5,819. Sio pesa kidogo. Especially wakati unaongea reflector moja Frida saizi as we speak, pesa kidogo kabisa is 250. So you can imagine the amount of resources ambazo zilitumika in terms ya kuprocure hizo reflective vest. Na ile time ambayo tuliinvest kuweka hiyo mpangilio, tukaiweka kwa program, tukaiweka kwa system. So Frida, ile kitu ambayo naweza kueleza wenzetu, tuache siasa mingi. Sisi saizi boda boda tumekuwa watu wazima, tuko na familia. We need to change the conversation, tuanze kufikiria vile tunaweza kujiinua sisi wenyewe. Kirikende kerode nisimo chage tomorobelio iga mwabeta moko involve government mukabatenga mubwate mirobelio miase sector ya boda boda asoko enikyo bokoleri ubiaso mu Kibosongo. Frida, unajua hapa sasa ndio tulianza kuona red flag. Kwa sababu Frida, even before we launched before the launch of that security program ya reflective vest na special number, we did do letters. Tuliandika barua kwa vitengo vyote vya usalama, ukianzia county commissioner, 2 deputy county commissioner, OCPD, police commandant, wote we did. Paka tuliandika barua kwenda kwa National Transport and Safety Authority. Because tulikuwa
tuko na uhakika kwamba huu mpango sisi wenyewe hatungeweza kuimplement. So tulikuwa tunataka wao pia kama stakeholder pia watu support. But unfortunately enough, Frida, unajua hiyo siku the turnout from the national government, I can tell you it was very, very poor. Na ilionyesha kwamba hawakuwa na nia nzuri ya kufanya kazi na sisi. So this is what you are asking. Sisi wakati tumekaa chini tunafikiria vile tunaweza kuimprove security. I don't see the reason why national government is not coming in so that we work together. And this is my urge. Moving forward, inafaa tufanye kazi pamoja, because sijui ni kwa nini ikifika kwa mpango ambao tunafaa kushirikiana unapata wengine wanavuta mbele, wengine wanavuta nyuma. It is not proper this time, kwa sababu we can only do this thing na ikuwe effectively when we come together na tufanye kazi tukiwa pamoja. Antoro choko msana nase nsemo yichi wa bisi chino kerkende mangana na harabiri kagukwano mange isko gali nga mogo tumeko bobo bisi chino aso kuonerelia abana boda boda kerkende ngiora ira neligolenga neyo. Unajua Frida, vile nimekuambia, we might not be 100% perfect. But reality wacha iongelewe. Kuna yale mazuri ambayo tumefanya kama ofisi na kuna zile vitu kidogo kidogo ambazo kama ofisi pia labda makosa imefanyika. Lakini kama mimi nilikuwa ninafikiria, if we must think rationally, we cannot say that kama makosa ilifanyika labda makosa 2 ama 3, then tuweke kila mtu kwa makosa. Makosa labda inaweza kuwa ilifanyika, lakini mimi pia kama chief advisor I want to take this opportunity and apologize kwa wale riders wote ambao kwa njia moja au nyingine waliweza kukosewa kupitia kwa ile ofisi ambayo tulikuwa nayo ya boda boda. Kerkende bono igati metinga imwe ikire mwabere mugo sonsole mechando mwabere mugo twara bono iga, what's the way forward? You know, that issue is under investigation kwa sababu wale maskari walikuja pale kwa ofisi wakataka kujua kama zile allegations ambazo zilikuwa zimewekwa na general public kama ni ukweli. So it is something that is under investigation. Na unajua Frida, ile kitu ambayo iko under investigation, you are not supposed to be discussing about it. But ile kitu ambayo nataka nieleze riders that we are in constant communication with both county government and national government. Because hii wiki yote Frida tumekuwa na engagement meeting na county commander, OCS, OCPD, na we are hopeful that finally we are going to have a long-lasting solution to this problem. Ambia mwana sana mwanchi muliyeweta seniki ya Ndizi TV. Niko togendete gusanga imeyo morobili Ense oboncherelia. Togendete gusanga nere Dennis Ondieki yure chief advisor. Sensemo ya boda boda imeyo muchobo songo. Yogendete gukwanire mirobili bagendete kubeke mikirano asokwenekia oboncherelia sensemo ya boda boda. Gokolekana bure asenchire ndonge. Kondo mwanchi muliyelia bantu meta maonchiri nararabirika gokorekana sensemo ya public transport ante Dennis achigutumanya amange kolindete turasoso mutimo komokeigo tokuirana ntobe tugukwanira asobwagari. Thank you. Umurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaire bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotageto tumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime
egera kugendie gari na Sunshine Driving School abo banchire ni kiumbegia NTSA bagutumike curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na bugwa kana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabwate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresimi asikina mbechi Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Happy Sabbath, happy day omanju muligire bigeta senikia Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabat no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia goikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito nga ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza yonkuyigore byage yigore linde ndia matukonzi no mona matebyo omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjire ndengomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengere byagobire ari no onyego kwa Yesu Kristo teko bako ngumolizio nyago koranderio mundo nga karwense mwe nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na koerera anene arianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba to gosaria so mugondo Eden ande twarangeri waserio gituri ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara koba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 5:33 na byonsi na momentero ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogo soa ime ya request tower kwarigirie obubwenia asumu chandu buburwire obere kugukwiranirira bono Everhealth Multidynamic Hub ni company y'ububwenia kurwa sense ya buindi yukurwa mariogo yimete asamarwira mange amariogo yo niga kubwenia amarwere buna oburwere bw'sukari arthritis ulcers asthma amarwere ya komentaba gakachinguru chubo sacha ayugo sibyabangi enchera y'urwiburo ajya kubwenia uburwiri bwa sickle cell anemia ajya gutanka uburwiri bwa kansa boigo uburwiri bwa prostate asaba gaka samali tanguru Duncan Marita Murias gonde omulisia we kanisa ya Tonga SDA Church kalina iwete Everhealth ya chire ase Kisii igona atendije clinic yabo abosongo as family bank kana marioga pressure na yesukali alafu nayo alisas marioga kana tumiyete na wana tumiyete mwata ni 3 months wana onde chinguru wana bango kolega siane in the normal na dental korosa koro ku Helen Mura na chitega se clinic ekekeva health ega abosongo ngaira mariogo ari abira gokonya mama nkuru January rwarete stage 4 cancer ye cervix igasobono iga obwenire buya igotogotoka ase amaga cha family bank second floor room number 07A. Karibu sana Everhealth Multidynamic Kisii branch, sound health as part of financial freedom. Nyabeta kiraritu korie wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa 2:30 chiabotuko ime ya Ndizi TV Nyabeta.
You are watching me in your house. I speak to you as a prophet. Any situation in your life is about to come out. Is about to come out. Praise the Lord, ladies and gentlemen. I am my friend, Prophet Lodomolo, the founder of God's Honor Embassy Church. I'm coming to you. God have sent me to come to minister to you and to deliver you and to show you the light of God in Kisii from every Tuesday and Thursday. Time is 8 a.m. to 4 p.m. On the Tuesdays is a service, and on a Thursday is a one-on-one. I want you to come and meet me there, and God will do you good. And I want you to meet me in Kisii town, Kisii Cultural Hall every Tuesday. Take the numbers on your screen and book and come and receive a miracle. Kama wachawa na kusumbua, utapata your help in the name of Jesus. Kuja na upate uponyaji wako, kuja na upate unabii wako, and kuja upate deliverance wako, na Mungu atakubariki. Every time you come, you will meet with the miracle and your solution. Your life will change. You will never remain the same. Anytime you meet me, as I see you, I will prophesy to you. And every sickness in your body, any challenge in your life, it will come to an end. Utakuwa huru katika jina la Yesu. Amen. See you there. Esukuru yokwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwokwegira na Rocky Driving School mbuli yabuna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi uratakaseri tuko nigo bagosomya omwako mugima aborukia babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurigero y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gia NTSA bwigo nkwegirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwake simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV Ubwansu Bw'Umugusii. Mbia mwana sana mwanchu muliyebeta seni kia Ndizi TV na nego kwaligania ase ntunda ya kabere achinga kitogendete gusanga imeyo murubiri wense yobo ncheli astogendete gusanga ne chief advisor kora sensemo ya bodaboda ime muchubo songo Denis Ondieki oyogendete gutumanya igoro yobo koleri bwabo mwanchu mulilia akonyora ntaraso asumutima komokeigo nabagingo kwanera igoro ye bill erasensemo ye senate eyo yabeteke guchaka itarike yemo mutinyo kianda eyo gukwanera igoro yobokoreri asensemo yo Burundi ase chipara cheito akurende ekegaranto bwato mbwatani kurwa sensemo ya boda boda ani otora chikukwanera egati yo yamangana ali babiri bakumurikira asensemo ya boda boda ani mono ase county ekero kurigereria nga ebintu mbira rabana boda boda babwenerete kumanya ekero bwata ekera yoro mugende boda boda ekero ro munyene boda boda ekero ole cast
customer ebintu mbiroro bwenete kurigereria nekero boda boda buguliti muzigo ayonsi ndo chikukwanira sumurubiriga ekero toko batoko eresero nere Dennis nimete kwarabere ko gwetera ebili eyo ande nimetinga no bwato bumanyi ninkie gukwanira hano chigutumanyia asobwagarenga ebili ye na kioro cha sensemo yago serikali mbiye mukirie getambukiro asoko yereta na kira chikoba kego konya boda boda. Asante sana Frida. Na nadhani this is the kind of conversation that we really need to have. Because for a very long time tumekuwa tukijihusisha kwa a lot of shenanigans. Na tunasahau zile vitu ambazo sisi kama viongozi tunafaa kushughulikia. Frida, kuna bill ambayo iko kwa Senate ambayo hiyo bill inaitwa public transport inaitwa public transport bill ambayo inahusisha maneno ya bodaboda. Na tulipewa siku 5 ambazo nikidhani kufikia leo tumebakisha sijui ni siku 2. We are supposed to collect views from riders so that tupeleke huko kwa Senate so that pia Senate ijue riders wanasema nini kuhusu hii bill. But unfortunately enough, Frida unaweza ona, as we speak right now, hatujaweza kuenda pale nje tuweze kucollect views kwa sababu ya disruption mingi. It is very very unfortunate. Na Frida, mimi tena ningeweza kuomba viongozi kwa sababu kulingana na ile data ambayo iko Kisii County ndio iko na pikipiki mingi sana in the entire country. It will be very unfortunate that sisi ambao tuko na namba kubwa hatutaweza kuenda pale nje tuweze kucollect views kutoka kwa rider kulingana na hii bill ambayo iko kwa Senate. Lakini pia ni vizuri niweze kujulisha riders kwamba kwa hii bill kuna ile mapendekezo kadhaa na itakuwa vibaya sana kama wale ambao tunaongoza hata hawana ufahamu. Zile vitu ambazo ningeweza kuongelelea ni maneno ya bill inaongelea kuhusu mandatory registration ya riders. Na hii mandatory registration ya rider inasema imewekwa kwa hiyo bill kwamba kutatengenezwa kamati ambayo inaitwa if I may check inaitwa kia ndete konya kurigereria na batonya kurigereria egati ya litoroche ebile ye kurigereria na ntoroche nga babiri bago suggest babe bakobeka county motorcycle transport and safety board mbabete bakwereserangi ebody yumbantu kibara chikoberororo na inde emirimo ye body yo ningira chikokora bayigomba kwanerete iguru yo ko register motorcycle riders as a county level na kibabwenete korose chisako chiabo na ki abarundi boda boda babwenete koegwa amaigerio responsibility ye owner ne rider ne yeye responsibility ye passenger ne yeye contract employment contract ambara bomba chigotwara igonga tiyo bokorere timetio sede no kwabere kokonyara lietelio. Asante sana Frida. I think hiyo board vile umesema inaitwa County Motorcycle Transport and Safety Board. Hii ndio board ambayo itapewa jukumu ya kuhakikisha kwamba maneno ya boda boda kwa kila county inaendeshwa kulingana na sheria ya nchi. Sasa hii board Frida itakuwa na chairperson. Na huyo chairperson atakuwa appointed by the governor of that county. So unaweza kuona Frida sasa hizi ni maoni ambazo tunafaa kwenda huko tuambie wa rider. How do you feel? Do you feel that we need to have a board ambayo itakuwa inaitwa County Motorcycle Transport and Safety Board ambayo itakuwa inaangalia maneno ya boda boda kwa kila county. Hili ni jambo ambalo tunafaa kwenda huko tujue kama ni huyu jamaa hii board huyu atakuwa appointed na governor. Is it in order? Are we supposed to appoint? Is he supposed to be appointed by the governor? Ama we should have an electoral process ya kuchagua hao watu.
Na kwa hiyo mapendekezo Frida, kuna maneno ya sako kwa sababu inasemekana kwamba hii bili ikipita hakuna rider yote ambaye atakuwa anafanya biashara at any point if you're not registered as a rider. Na hii registration, unajua sisi Frida kwa kiwango yetu tulikuwa tunaifanya locally. Lakini sasa registration imepandishwa kwa kiwango fulani. So before ukwe registered as a rider in that county motorcycle transport and safety board, italazimisha kwamba umepelekwa kwa training, ufundishwe vitu kama za traffic laws and regulation, kutakuwa na customer care and etiquette, kutakuwa na handling of emergency issue na maneno zingine kama usafi na vitu zingine. So before ukwe registered as a rider under that board, then lazima utapelekwa through such kind of training, alafu then you'll be given a certificate of registration. And you need to know that that certificate of registration itakuja na at a prescribed fee. Kutakuwa na fee ambayo utakuwa unailipia and unairenew yearly. So these are some of the proposals ambazo ziko pale kwa Senate, na sisi kama viongozi tunafaa kwenda huko nje tuanze kucollect hizo views so that tuzipeleke pale kwa Senate, so that wakati watakuwa wanajadiliana wao pia wapate kujua kwamba wana bodaboda wameelezwa hili jambo. Kabla nimalizie, pia kuna hizi maneno za zile vitu ambazo tunafaa kujua, maneno na offenses and penalties. For example, hauna driving license, kuna zile fines ambazo zimewekwa pale. Unaendesha pikipiki which is not mechanically fit, fines ziko. For example, you are riding on a pavement, on a overtake from the wrong side, penalty itakuwa around 20,000 ama ufungwe miezi 6. Kuna hii kitu ambayo iko common kwa bodaboda. Unapata watu wana gang up for purposes of intimidation. Unapata kikundi fulani iko pahali wana gang up, then they start intimidating other people. Hiyo pia imeongelewa na itakuwa na fine of 100,000 ama ufungwe mwaka moja kwa jela. So these are some of the issues ambazo sisi kama viongozi tunafaa kwenda pale nje tuweze kucollect views. But Frida, for us to do this, we must have a conducive environment. Na sisi peke yetu hatutaweza. We must have that collaborative approach. Tufanye hii kazi pamoja. Lakini sasa na hii kelele mingi, na joto, na confusion, it might not be possible. But I think we are not late. Na tuko na masiku kama 2-3. We will be moving round. So I'm hoping as we shall be moving round, tena tutaanza kusikia siasa. Give us time so that we give services to the people ambao walituentrust tuwafanyie kazi. Ambie muna sana asol mugende takobwati omurobili obwense obonchiri abona mambe akarondo chenga Ense mili ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital. Nindoche Evangelist Pauline Gloria akataba following biamana sana. Andrew Matunda akataba Nyamira Town niko ndani. Wasiri mkuu akataba live watching from Doha Qatar biamana sana. Francis Songuso Mokaya akataba from Ria Bebes akataba following. Ripolinto roya bali gochaga iga Dennis kopwetkana nalito abatuko kwanera. Akataba nga mimi ni Jeff akoboringa mbona private rider huwa tunapelekwa kwa ofisi yao na hakuna kusikizwa, unachapwa viboko na vijana wadogo, eti haja yao ni reflector ya blue. So Frida, hizi ndizo changamoto ambazo tunapitia kama ofisi. But nataka ni mwambie Jeff, we are sorry for what happened. But at times hizi vitu wengine hazatufikia kwa meza yetu. Labda huwa zinafanyika pale nje. But Jeff, we want to apologize. Hizo ni mistakes ambazo tumesikia, hizo complaint. Na haitakuwa wise that tukisikia such kind of complaint, tuna pretend ni kama hatujazisikia. Those complaints are there and we are working out kuangalia kwamba makosa kama hizo hazijafanyika hapo mbele.
at long last we are going to find a good solution. Ile kitu ambayo nataka nieleze, you know Frida, hii sector ya boda for a very long time since its introduction in the country imekuwa ikikuwa operated in an informal manner. So kuna vitu mingi ambazo hata sisi wenyewe tuna struggle kuelewa. So we only need time na hizi vitu tutarekebisha. And I think these are some of the discussion ambazo tumekuwa na national government because moving forward hatutaki kuona such kind of incidences again. But to cure that problem kuna zile vitu ambazo lazima tuambiane na tuwekane ukweli. We are dealing up with people ambao bado wako in an informal condition. So pole we need to move together through engagement na hiyo training ambayo pia kwa hiyo bill imeelezea so that tusikuwe na such kind of incidences moving forward. Akertoko kwa ndegoro ye bill yo Dennis akero kuligereria sense moyo kurwa maigerio ngaitekera na betengo yetera ndo chenga a board nere go approve ama igeria yakuru gucha saba na boda akero kuligeria bana boda mbaro roba chete chikos cha driving kurwa ase organized institutions babere bakonyora maigerio iguru ya traffic rules and regulations aja nero na inde bachikoirorera kwa yegwa maigerio ayo. Yeah, you know, Frida, masomo aina ati sasa umesoma sasa uwezi kusoma. Masomo ni kitu iko continuous. Na vitu huwa zinaenda zikibadilika. Hata sheria za barabara sio aziko constant. Zingine zinaenda zikifanya nini? Zikibadilika. Na lazima sisi pia to cope up with the changes ambazo zinakuja. So mimi sioni kama kuna shida kufanywa training kwa sababu hizo training sio maneno tu na traffic rules and regulation peke yake. Kuna vitu mingi ambayo hiyo board pia itakuwa ikiangalia wakati wanafanya maneno ya training. Kama nimeona kuna customer care and etiquette. Unajua Frida, mara mingi sisi customer wetu wengine wanaona ni kama hatuna hiyo customer care. Bila una handle customer wako. Hata jinsi unamuita, jinsi unaongea naye paka aweze kupanda pikipiki, uweze kumfikisha paka pali anaenda. So these are some of the training ambayo serikali kuu inajaribu kuangalia. Kuna handling of emergency situations, kama kuna jambo la dharura. How do we respond to such a kind? So those are some of the training. So usiangalie tu kama maneno na kufunza watu maneno ya traffic rules and regulation. So kwa hiyo training kutakuwa na vitu mingi sana ndani yake. Ndoche weekly for Chitago agataba watching live from Jogo. Atanga na watakia wanafunzi wa Getare Secondary School mema kwa exam akiwemo dada yangu Christine Mbiamono sana Wycliffe na nini tuwabaga ni iliama ya ando chembaro wabaga ndeta kulika ujumbe hakueroka nga sungu ya sonika abu atalibole agateba nga why if you have mistaken if you have done a mistake you are asked to pay 5k or taken to police station for no reasonable mistakes, or even take your bike. And sometimes if you have a conflict and I was passing, I may be included in the conflict and you can't handle. Lastly, stages charge a lot of money during registration. Why can't you have a constant figure? Because some charge up to 30k. Why? Anaitwa nani kutoka Suneka? Kueroka nganere sungu ya Suneka. Unajua hii ndio shida ambayo Frida tuko nayo. Wakati tunaongelea jambo ambalo haina ukweli ndani yake. Frida, hakuna stage within municipality ina charge registration fee ya 30,000. Ile stage ambayo naweza kukuambia Frida, iko na registration ya juu ni kulingana na vile ambavyo wamejipanga. Frida, nataka nikueleze. Kuna stage for example kama daraja moja. Wako na asset base of around
1.5 million as we speak right now. Wako na pesa around 300 to 400,000 in account. Wako na welfare yao ambayo iko strong, wakati mtu amepata shida wana respond, wanamsaidia. Wako na vifaa ambazo wamenunua ya zaidi ya shilingi 1.5 million. Stage kama hiyo kuingia gharama yake iko juu. Na kuna zile stages ambazo ndio zinaanza kudevelop, ambazo figures zao bado ziko chini. Kuna zile stages ambazo unapata members wako wengi sana. So to discourage so that wengi wasiingie, wana decide kuweka fee ikue juu so that waende kutafuta hizi stages zingine ambazo gharama zao ziko chini. Lakini si ukweli kwamba ati kuna stage hapa municipality ambayo registration ni 30,000. That is a total lie. And you can take it to the bank. Na hiyo maneno ya kusema ati mtu anashikwa anapigwa fine ya 5,000, no, it is not true. Hizo ndio propaganda ambazo zinatuumiza pale nje. Propaganda ambazo hazina ukweli. Na sisi tunasema kama kuna jambo ambalo wewe una feel ofisi ilikufanyia ambayo si ya haki, the office is free. And Frida, in the due course of next week, we are hopeful. We are going to open our office so that we move forward, so that tusisikie maneno mingi. Because kuna maneno mingi ambazo zimekuwa zikienezwa huko nje. Zingine ni za ukweli, lakini mingi, Frida, I can tell you, mingi ni propaganda na uongo ya kutupaka matope ambayo haifai. Tuyatogendera sense meye bill na ndu mwanchumuli yetu kwaliga ni birengereri byago na maboli yago kubwatikana obakoreri bwa boda boda ase omuchibo songo nabako tuma ujumbe yage nke gwetera sinambiriga base screen yago tomanyenga yo kubwati omorobeli koru ndonyo kutuganite kumanya igoro yo bakoreri sense mo ya boda boda ekagera Dennis nolega igase studio na bako baga gukwiraneria amabolio akatogendete gusanga igoro ye bill yera sense mo ye senate Dennis asinaroro na igo bago kwanera igoro ya okupukulie mizigo timeti tomanyingo sense mo chiboda boda chiri chikopukulie mizigo ngikeli bago kwanera sense meli. You know, hii ndio conversation ambayo sasa wana boda boda wanafaa kujua. Unajua ni kuchekeshe kidogo, Frida. Tumekuwa na cases ambapo maaskari wanashika riders sana. Nilikuwa ninataka kujua ni kwa nini hilo jambo linafanyika. Lakini nikaambiwa kwamba all civil servants today wamesign kitu inaitwa performance contract. Askari wakati anasign performance contract, si ati anasign performance contract ati akuje kucheka na wewe. Amesign that performance contract afanye kazi. Kila siku anataka kuulizwa umefanya nini. Na kazi ya askari ni kukamata watu. So hao askari wakati wamekuwa assigned duty na wamesign performance contract, so expect watakuwa pale nje wakifanya kazi. Na ndio kwa sababu, Frida, tuliona hii jambo mapema sana. Tukataka kujiweka in order so that wakati hizi vitu zitakuja zitupate that we are on a safer side. Lakini wakati watu wengine wanaingilia, I'm very afraid that kuna wanaboda boda wengi sana watajipata pali pabaya. Kwa sababu kulingana na ile sheria, na hii sasa sio sheria yetu, because nilisikia jamaa kutoka Suneka anasema ati alishikwa reflector akapigwa fine ya 5,000. Sasa it is going to be even more painful. Actually kwanza sasa hivi boneta babeke reflector, helmet and everything. Hizo protective gear. Because maskari pale nje, hiyo ndo kazi yenye sign contract saizi wafanye kazi. So hata paka mizigo, kuna ile mizigo ambayo bodaboda unapata bodaboda imebeba mzigo kubwa mpaka hata inashindwa kujibeba. So hizo ndio vitu zile ambazo serikali inajaribu kuangalia. Na sisi, Frida, kama ofisi tuliona hii kitu ikikuja. So tukataka kujiweka so that as we do this business, so that wakati hizi vitu sheria zitakuwa zimeingia, zitupate on a safer side. Lakini it is unfortunate that wakati tuna struggle kuweka sector in order, some few element ya watu 10-15 wanaenda pahali wanajaribu kudisorganize sector, so that hata utapata watu wengi sana watakuja kuumia. Because hata kwa hiyo bill they are talking about a Transcorp circle that no rider hii sheria ikipitishwa, hakuna rider yoyote ambaye ataoperate
anafanya biashara kwa county na hayuko wapi? Hayuko registered one na ana certificate of registration na yuko kwa sako. As we speak, tulishatengeneza sako yetu. So sasa sijui maneno mingi tena, sasa tutaanza tena kurudi nyuma tena tuanze kutengeneza sako nyingine. Already we have a sako. Hizi vitu tuliziona hapo mbele kitambo sana. Na tukajipanga so that wakati hii sheria itapita itupate on a safer side. Mbia muna sana. Ingati ya liga abekira se bile yu, se bile Senate, igoro yoko kuanera obokoleria sensemo ya boda boda, nimona kera bako buguli mezigo, ninga gete timetiko sedene ebago chago pime emezigo elie boda boda iko buguli. Kuna ile kiwango ya mizigo kwa mfano pikipiki inafaa kubeba abiria mmoja. So itakuwa ukibeba abiria zaidi ya mmoja sasa hapo itakuwa ni hatia. That is I think hiyo ndio sheria iko. So we are only urging our members as we transact and do business. Let us maintain law, let us have order. Na hizi vitu zinazofanyika tu wakati kuna mpangilio mzuri. Lakini tukienda hii design ya kuleta disorder, confusion na propaganda, finally at the end of the day wale watu ambao wataumia ni ule raida wa kawaida pale chini. And that is what you are trying as an office to avoid. Alafu toberi tokorra de na sechi para konyoranga epipige ko bugori more than one person. I think sheria yunera nera sense moye bile yo nga muntu tari ko chikobugori wetani montoyo. Sheria imeelezea vizuri sana responsibility of a passenger. Ati saizi hiyo bili ikipita wewe paka abiria yule ambaye umebebwa wawili watatu mtashikwa. So kuna hizo responsibility ya rider na kuna zile responsibility za customer. Angonya role in some situations sekero omuntu abwato muroire deno wanyaranga takonyara kobogorigwa na pigipigi takunyara gwikaransa se pigipigi erabweka oikabe gakobwatererwa no muntu such a cases kiro kine kichigo chako ba handle iyo the public transport border safety board imepatiwa mandate ya kutengeneza kitu inaitwa border ambulance. So we are not expecting that moving forward tutakuwa tunaona patient wanabebwa kwa pikipiki. Hiyo ndio kazi ambayo body imepewa. Wakati kuna issue ya emergency, kuna mgonjwa, kutakuwa na that special emergency response kutoka kwa sector ya bodaboda ina handle issue ya patient wa bodaboda. So kwa hiyo bill pia imeelezea vizuri vilio jambo litakuwa linafanywa wakati mgonjwa anafaa kupelekwa hospitali. Ndenaro se asense mende bago kwaniranga bodaboda kirabugolitie customer taboneti ko bugoli umuzigo oetaniti 50 kg. Aga yungati ya monjiri legendete ko eneki kwa se bodaboda metito betoko radena sichipara cheito akonyora gosumo ntabugolitie biasi guningi makome akonyare customer nere yatebu ikaransa kurugoro. Unajua Frida, hizi vitu zinafanyika kwa sababu ya mapato ya chini. Na ni vizuri hii jambo limekuja mapema. We'll move out there. We'll collect views from our riders so that as honorable members watakuwa wana debate in the Senate wajue kwamba hii ndio maoni ya riders. So we let us be patient, let us collect those views, tuipeleke kwa Senate, alafu ile jambo ambalo wataona ni mzuri kwa inchi haitakuwa na budi, itabidi tufuate. Dennis timete sensema yago kegera kwa bere ko itera gati ya bimurikira se bile yiga according ya ebuna sama oni yago ebuno mwana bodaboda kwa bere gali ya separa bile yiga esa ko bakegwetigwa nebe kego konya umwana bodaboda gusego chikumuumiza. Kabla ipite wacha tu collect views kwanza, then ikifika pale kwa Senate ikipitishwa then
ndio tutajua. I don't want to preempt kitu ambayo na bokorigereria gati ebintu mbiraro kwa bere gokorigereria kwa renga ebiga na bibigo konyo mwana boda boda ebiga andake na bira bikomo. Lakini mimi ninajua from the experience I have kutakuwa na kuvurutana sana. Na hii kwa hali ya kuvurutana I can tell you for sure kuna wale riders ambao watajipata pali pabaya. That is the unfortunate situation. Yeah. Ntwabato kurigereria sense mendenga goika e contract ichikorigererigwa akora kwanera ngomete abana boda boda mbaroro konyara baire pigipigi yabo bari sense moye pareri na kioro cha sense meyo na kiera chikoba sense moye contract wana boda mwana boda boda go sign contract no montorio mubelete pigipigi babe ka terms and conditions bago chiko work. Yeah, I think hii ni kitu mzuri because Frida kuna matajiri wengine ambao si wazuri Frida. Unataka rider afanye kazi kutoka Monday mpaka Monday. Wewe utaki kujua kama huyo rider anafaa kupumzika, ako na familia yake, anafaa kukuwa na that time na familia yake. Wewe kitu umeweka mbele ni pesa. So kwa hizo terms and agreement kwa contract that will be okay. Kuna ile pikipiki unapata tajiri anakuletea pikipiki mzee sana. Lakini anataka pesa iwe kiwango the same na ile pikipiki ambayo inafanya nini iko mpya. It is not practical. Kuna zile pikipiki ambazo zina operate remote areas ambazo mapato yao iko chini na kuna zile pikipiki ambazo zina operate within town. So hizo ndio maoni ambazo tunataka tujue kutoka kwa riders. How do you feel kwa hiyo terms and agreement kwa contract? Nini kama riders what do you feel inafaa kuwekwa hapo? So that as these honorable members watakuwa wanajadiliana pale kwa Senate tuweze kupata kwamba ile mambo ambayo wanajadili ni zile vitu ambazo zinatu affect sisi kama riders. Akira kurigereria deno meteni metaba na boda boda mbale bale skogari abatamaitie bili yo sengo existere nkikiri orabe gukubatebya. Yeah. You know, until we change the conversation, tuache hii maneno ya kufocus kwa maneno ya vita kidogo kidogo. Tuanze kujua that there are serious things that we need to discuss. That is when we'll move on with this sector well. Riders pale nje wanafaa kujua that there is a bill ambayo inajadiliwa kwa maneno ya sekta ya boda boda na ni kitu ya muhimu sana. So nataka pia nichukue ile fursa niambie wana boda boda at your free time unaweza enda pale kwa mtandao unaweza kugoogle the document is there, find time, pitia so that as we come to collect views at least iwezekane kwamba ati uko na ufahamu ya maneno 2-3 kuhusiana na hiyo bill. Hasana harabuko kwa niranga ekerto kwa nira igoro yo moroire kwa tatebinga sinaro roba bwenete bache basoki ambulance atimeti ambulance yeba chikobeka specific umuntu ko bagakoyegendi bosenanaki. Hiyo ni kazi ya boda. I think hiyo bill it's a long it's not that big but imeelezea kutakuwa na kama sasa hapa inasema article 7 inasema no person shall operate a motorcycle as an ambulance unless compliance with the provision of this act and any relevant laws and regulation. So tutaanza kuona vitu mpya hapo nje. Ukiangalia hapo article 8 any person who violate the regulation and requirements set out in this section commits an offense. So wewe kama uko huko nje alafu unafikiria una respond unabeba mgonjwa labda si ameona mgonjwa anakufa anaenda kumsaidia. So hii inasema that wakati unafanya hiyo you are committing an offense. So hizi ni vitu ambazo sisi wenyewe tunafaa kuja. It is a very very interesting document unless tuache hizi vitu mingi to concentrate kwa zile vitu ambazo ziko. That is when we will come to realize hizi vitu ambazo zinatu affect. So utapata Frida sasa jambo kama hili na ndio sababu nilikuwa nakwambia utapata watu wetu wengi wakijipata pale pabaya kwa sababu wakati unafanya kitu na hujui wewe unabeba mgonjwa ukijua unabeba mgonjwa lakini sheria inasema aje any person who violates that regulation and requirements set out in this section commits what an offense. Yeah.
So these are some of the challenges ambazo tuko na. Please kia watu wa minto tuache maneno mingi tufikirie vile tunaweza kusaidia mwana boda boda. Akara kuliria de no metege ntobune keiga on public domain ankere baka sense moye mitandao akero kigo chagweti gwana ndege chake kubekwa gosege chake ko kore mirimo mostly at county level angucha konyorora abantu mbarora bagachaka weso kyanga mwatoboreti mwachite mugaikaranza kora kwanerango. Ni kwa sababu wakati tunafaa kujadiliana hizi vitu we are busy doing vitu zingine tofauti. This is the time that tunafaa kujadiliana. Saizi Frida ni kitu ambalo linahuzunisha. Saizi Frida, mimi kama chief advisor, kama tungekuwa na that full capacity ya cooperate that office, saizi tungekuwa a top notch in the entire country. Lakini sasa kwa sababu hizo changa moto mbili tatu ndio kwa sababu tuko nyuma. Lakini I know at the end of the day we'll be able to move around collecting views. Jeff baada kwa tebas narora atara understand atanga kuna mahali sijaelewa bado. Kuna private riders pia wanafaa kuvaa hiyo reflector na kama maybe amebeba mke wake wanaingia biashara mtaani ni makosa. Tabanga otherwise the guy is smartly organizing na anaweza. Thank you. Thank you, Jeff. Reflector si ati watu ambao wanafanya biashara ndio wanavaa. Reflective vest is for your own safety. Na ule mama watoto ambao umesema umebeba. Tuko na cases mingi sana Jeff ambapo unapata dereva aswa wale ambao wanaendesha zile gari kubwa kubwa wanakosa kuona mtu wa boda boda. So tunahimiza si ati lazima ati ikue ati ni mtu mwenye anafanya biashara ndiye avae reflector. Hiyo reflector wakati unaivaa is for your own safety as you move around anywhere. I think na to answer hiyo swali lake la pili, you are allowed to register your motorcycle under private ownership so that you move and you transact your business. Hakuna mtu ambaye anakukataza. But these are some of the challenges and Jeff, trust me, we'll tutasort out hizo shida. I think etwa rirituwa chaka ntoba togo kwanera ekaro bare ko register mo ba register according to the chi stage. So ndo chiti go kwanera private riders umuntu naro rubo ataka moto bike kayo kwende biashara bya ye town go so kwenda bisia ye town. So kora clarifying go Mr Dennis no mbara bumba bwinete gwe so kyabelike abanyore chi reflect echo. Reflectors registration was free. Hakuna mtu ambaye alikuwa analazia ati tulikuwa tuna register at a certain fee. Registration was free. As long as ulikuwa registered kwa stage tulikuwa na mpango ya kupeana hizo reflectors. Ile kitu tu ambayo wewe ulikuwa unafanya ni kugaramia cost ya kuprint hiyo namba pale nyuma na hapa mbele. Lakini reflector tu ulikuwa na mpango mzuri. Because hii ofisi Frida hata kama siasa iko mingi pale nje ni jambo la kusikitisha kwamba zile vitu mzuri haziongelewi. Ile vitu mbaya ambazo ni kidogo. Na hiyo ni changamoto. You don't expect that itakuwa tu safari smoothly. Hiyo ni changamoto ambayo tunapitia. And it is good. Mimi personally I take those challenges very positively so as to improve moving forward. Ndia mana sana. Abineri Nyanumba kora chinse mochi chiake biriga agateba watching live mbia mana sana. Han Osman agateba akobori ubori kobatikana ne bige twari go kwanera. Nauliza kama bibi yangu anajifungua ningoje mpaka ambulance ifike ama niacha. It is too emergency bana.
Te ingati yogo kwa ribolia sezemberio mete akora ile ribolia ango Dennis. Sasa hiyo ni maoni ambayo tunataka tukuje pale Kibirigo tusikie wewe unafikiria nini tena tutaipeleka kwa Senate. Weta mabori na mbanga ko watikana. I think these are some of the questions much ko mbere na gari ya say ground naenda bantu ebirengere libeino na bibiganire elinde mobemo mete ekere bidi ya sokire teminatinga na bego chikoba na bego chigwetigo ebintu mbiroro birabe bigo chinchigo. Timeti bona Dennis ngagertenga ebiro bito byatonyalire timeti obasemi wawo mwali kuchaso mwanchu muliyeli ambaro byobo. Mimi nataka ni shukuru na nataka niombe wanabodaboda vile mko watulivu muweze kuzidi kwa watulivu na mimi ni vile ninasemaga bodaboda ni sekta nzuri na tena serikali kuu ndio wanasema watoto wetu wanafanya mitihani na nataka pia ni wish wale watoto wetu ambao wanafanya mitihani wafanye mitihani yao vizuri lakini pia nikiongea sasa pale nipo ni ukweli kwamba hii nchi Frida nafasi za kazi ziko kidogo sana na hivi juzi uliweza kumsikiza President William Ruto akisema kwamba opportunities we need to deliberately create opportunities so usikae pahali ufikirie that opportunity inakuja pahali so we need to deliberately create opportunity hii sector ya bodaboda is a good opportunity na Frida unless tutengeneze hii sector ikuwe vizuri then hatutaweza kusaidia wenzetu ni kwa nini ninasema hivyo Frida Frida saizi vile tunaongea kulingana na ule utafiti ambao tumekuwa tukiufanya pale kwa ofisi yetu over 70% ya riders as we speak right now ni watu ambao wako na familia ni watu ambao wako na watoto wanawapeleka kwa shule kwa hawa hii familia around 60% ni watu ambao wamekomboa manyumba hapa town sio watu ambao wanafanya biashara ati wanatoka makwao ni watu ambao wanajitafutia kwa njia ngumu sana Frida so lazima tujiweke vizuri ni kwa nini nasema hivyo Frida today as we speak kuweka mtoto kwa shule nzuri hata kama ni baby inaitwa daycare PP1 PP2 PP3 kama iko ama grade 1 umsomeshe paka afike junior secondary senior secondary asome paka aende chuo kikuu you need a lot of resources so until tujiweke vizuri that is the time sasa utapata mwana bodaboda pia ako na nafasi ya kuweka mtoto yake kwa shule nzuri it cannot be that wewe mimi kama mwana bodaboda ninabeba mtoto wa tajiri nampeleka kwa shule nzuri na mimi mtoto wangu anasoma shule mbaya hiyo kitu inaniuma sana Frida na ndio kwa sababu mimi wakati ninakaa pale kama chief advisor kila siku huwa mimi nafikiria ni jinsi gani tunaweza kuinua huyo mwana bodaboda so that aweze kupeleka mtoto wake kwa shule nzuri kama anafanya shopping afanye shopping kama Mkenya yote ambaye anafanya kazi afanye shopping aingie pale Naivas Mall aingie Tuskys aingie wherever afanye shopping mzuri apeleke kwake aishi vizuri kwa nyumba nzuri kwa sababu tunafanya kazi na Frida najua nimechukua muda mwingi lakini niruhusu niseme hii unajua saa zingine pia lazima tufikirie sisi kama wanabodaboda kwa sababu hawa watu wengine ambao wanatutumia vibaya hawa watu wanaendesha gari na hata ukiangalia zile gari ambazo wanaendesha iko na paka airbag huko mbele akipata ajali iko airbag inamzuia we die Frida so painful most of us tukipata ajali hata hatuna hiyo airbag ya kutuzuia so these are some of the things that we need to open our eyes tuangalie mbali tuache kusikiliza wanasiasa tukae chini tukijua sisi ni wazazi na tuko na watoto tuko na familia ambazo zinatuangalia tujijenge sisi wenyewe hizi solutions hazitakuja na mwanasiasa yoyote lazima tukae chini tufikirie vile tunaweza kujiinua ambia mwana
sana naro choko gukwa na denonga mwa irule ino na bodaboda muchikwene kyo marembaso muchosongo hata binga bananchi wali bakoligererete. You know, Kisii town has been very, very peaceful and atutaraji kwa njia yote that akuendi kuwa na amani. We are going to ensure that there is peace and there is order within town so as to grow. You cannot grow when the environment is not peaceful. I know it is not my responsibility, but collectively with the relevant authority, we are going to ensure that there is peace and order within town. Ambia mwana sana so gusanga na intwe, ambia mwana sana mwanchi muri area kwa bere ko gusanga na intwe, kutoka chage to morobirega goikabona igatwekira mweria kurinde toska ngo sotora sense mo yakabere ye studio tobe to komera na no moncheria oyo korobonchire bwe donut abeka gotoeresera esabali ya yo boncheria kwenda nabakwenda kutuba test insemo chichi mitandao sensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News Digital na Frida Kerubo na magachi kamera soko ni kuna ebichana begeli ogira gukera sole asenchira ya bene nere abiga inyancha matwara obuligereria borobia. Asante Frida. Ndizi TV Obwansu Gusii Enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imijumu chokisi nige kurwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwa marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boyo mbabwato bokorere bonde una general consultation okolengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So nakito kero montachiro bisito to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera to kurwa conventional medicine tutumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and in Tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and in Tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. No wanjani mo go jandai. Wanjani. Arai garan sari. Yang kan chenke munte simba. Ke munto the lion. I never and I will never lose a battle. Sagin is mine and mine Mwande gango gotenga tia konya gukumio nya kurega busaiga kogera nyasaye tari guchigototiga ebintu ngoza gusuma eri to buya wetera aya matunda ni ndo cha sore twikere to cie family tenyora bana koroke mama bandu kitatu ikiwa chadekera Ekerole asumu chibuogembo nichise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale yere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi chia wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes
lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, n'ebirobu byonsi goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, n'ekigas burner. Banyole imeyo mu kibwogembo ange ne stage asegetese n'ijokobekera kigali amaguta ya mko gosoba keresime ase namba enotisano ibere ibere isano liseto isano isato eyemo kianda isano inye gose enotisano na ibere isano na iseto ibere maragatato eyemo isano na iseto isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Negentekiya konyora ebintu byogutumika aseduka na negentekiya muno konyora eduka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nyakitaya chiwaya n'ebintu binde binge byogutumika asistima nkoni abale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable, CCTV, full moon, floor lights, extensions, panel lights, 4-feet tubes and 2-feet tube sockets na room heater, chifa, snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imeyo mu Kisii opposite DTB Bank ange na Shell petrol station. Nepoku bakirisimi ase namba enotisano na ibere enotisano nemo inyisano niseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchirini kiumbigia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigobare certified chigari chikolire maintenance buya nigoba kurwa basic mechanics mbabu ate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bare A2 chipigipigi, B1 light vehicle, C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsaye chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresime asikina mbechi. Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Biamono sana mwanchumuri wita sene kya Ndizi TV ne biro bindana nitokumerana asomoro biro gusabaliyo boncheria ebinde tokumerana no moncheria bwiri tukolero uyo labega gutumanya amange gwetera oboncheria bwaye na kya chagite gwekera bonaiga mwanchumuri ngo kwalira bena asomoro biriga ebinde tokugusanga asomwamo asense mochiche mitandao asense mo ya Facebook na bakanda gutubwatia gwetera Ndizi TV News Digital na sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense moya website na bwotinya wetera www.ndizitv.net ireterane Frida Kerubo kengere bageri abana kwa yene monchire buri kukolero atumanyega iganga itole na boigombo ncheli kibori yagokora. Karibu sana pia mono Frida. Aiga asitura akuru kwegesa egesa aiga ubu nchuriri ubu no bwokorosie kidonut icyo abantu bagutumia senye konyora banywere chai kerekene nabo gutumanyanga ubonchiriri ubuiga ndi gwacha gitebetarato tebirie taliago kora manyo mwancho muri ene kyokorukwa amarieta ne nkorukwa Peter mukaya mono abande bamanyete buno mwarimu
Mwalimu Bechi Donald. Na kole mirimo ne lishirika liko rukuwana eka fund aso muda w'imyaka 6 eliete lilio bwali muno lyarwerete bonekero nacha igegesa abantu abange go bamanyite buno mwalimu wana eka fund lakini rende ngaswa so bonchorelio yawa atomanye ngonga ngaigwa chake to bonchorelio bega bokorosi Donald obonchorelio bo ekero nkuna gokora emirimo na wana eka fund engakieli ya corona tukanyora company ya letire gentu ekorukwa redundancy ase eng'encho ya uchumi elienya ko pungusa abakori emirimo etigare n'abantu bari ekonyara gwakana engaki eyo ekanyora abamanager ekero narora abamanager bachireka buna butambe bagotana ukiona mwensaka akinyolewa chakutia maji nkarengera linga kero kende irachenyore ninche ngaingo tamagochi ngachaka obonchoreria bweduka alia angena enkaya italia sakuru kubochura nkabanko bokora egachiga ikankanyora umusani ono uri korosia chidonati chikorukare nkamoteini ntagete gochimanya akangegeria bono yinkona gutara nkona gokora egasi ya wana eka fund ngaecha igankarora ng'asaya nabwenerete ndanyare kubeka ebiashara ebi so ekero nachagete nabo nachagete mbwate n'eduka ngachakira obosi obomo nkaborosi marogoba iga nkanyora bwerire nkarora ng'ebintu y'abantu mbabianchete ekero kurigereria timaiti gusengwa bwato bumanye na kyobweneta korosia chidonat kero gwachagete ng'okwegereti korosia oyo no musani one uri kurukwa Evans igachita kangoro kiritu keri elimo agantebia engencho kumixi ebintu tukarosinera akagenda lakini rende ekero narore ebintu ibiara ndatebe within 2 hours nkanyora ngakero kende ebintu yokorora nebiyabire so nkaimukie getambokero nkarosimambia emebuke ebere nere kaera chitaraba noensa 5 so mubuko lyo mutanga ni nere mwarositi kom nere twarositi nere elidia kabere kero kwarositi mibuko ya kabe abona ayikura nkarosi kinde nchibweka bono kurwabo ekero nanyora nga ekona komenta nkabango tumia rende akiri eri twarwete skuru ing'onyo mubuko yo mure gochoga ni une bintu bire ebere eko baiga etatebe iga bakabono nkabanko na kolani ebintu binde ngora okuruororo atimete kero metendo chigege asitoria machine nero rogutumika atimete kero gwachagete ngikwari gutumika ne chingo kawaida ne jiko ne gas na kitwere sangu ngakiwashite kwenye rasi machine iga machine ye ekero nachagete ne karaya yarenge nkake nkabanko na kunyitumia lakini ekero nachaga iga ekaraya eri ekarorekana gokea naratumige tamakara asenge nchokonyora ntara rosia ase machine erabe nkanyora nga demand yabeire iguru abantu bakuganyerera ine nkamente karaya nenake urigereri igonye begete guchimoinaria asenge ncho nero yaigete inkanyore ngora abantu bagutenena mono nkaimukie kerengererio kyo guchikurie karaya ende chibe ibere nkaimuka guchi Nairobi yegere ndigiranie ebintu mbire natagete kuri lakini gonkona gutara nkaumire machine ekero ranyumera ngachirigereri nkanyora ng'e yarengo ne nkake nkaba measurements
so rende tukagamba tukaigwana nkairana nkaganya banyendete aha ekirukurigereria gaiga sense ne gachidona tichigokoni eyememo koni gose ngakyogochioni nkoni tore yemeyemo nkoni tore a packet nero egusibwa emia a bucket nero egusibwa 50 na ende gwetanigo ntubwate chioda una bono iga esukuru kanyimbo niganyete tubabekere tubatumire igo tutagetetie abantu bonsi goika onye ne chisukuru esukuru kera ache bona singincho ye machine ye ntule tayari nabo tugusabwa esukuru yabo ani mede sai gwatwarire chi customer chinyinge kero kende nakiae ngumuko bwateranera sigasiga egasi yeteri raisi asengincho goiko boke mapema kubwachi customer na endora ale late ekero kwa baisanekiri nimbwato mu muroyo maiga tukubwaterana nonye no mungi none nkubwaterana tuli na roro yomo ugucha guchimaragoba akogera bono goturigereti ase tuguchikorosi no ene chi shift igo yu maragobe keragocha nero kubwate gasi agwate birenga nkorosi ruguchimaragora tatebingi kemambi nsangapi okubuka na ngagete ngokorosi kemambi kandi ndo singa nkorosi ukale na maragoba kora tatebingi kemambi nsangapi okorosi na maragoba nsangapi mambia egasi yego ikabwetume na chitenga redundancy elinja chiteka bwati naende angemetie nyene ya elire tindi na wane kafandi bone kero ya chigoika kuna liri na bangete nkanyora nimbwata sengo soa ige kwara igore to boncheria kogendete na wane kafandi na gendere to bonchoreria ende na wane kafandi lakini bono ekero nanyora nga redundancy ya chire tukanyora marube lakini tukaewo mutienyo yomo na ende nkuira ni barenge bake kulingana na performance ekene nkelingana etuli ube ngira nemeremo lakini ekero na aligereti na nkara ikaransa igasi yebono full time liri na ale kokoreye ngokore nkanyora ngo bonchoreri obumbu yabole nkabateya mbia mona singinjo ya matukari na akorire naini mwansukiri nabona ari korora buya ntimoke elio ngasoa so bonchorelio watatenga abantu abange ebakomanyete bunaye no mwalimu wane kafanda ekero gwachagete korosi chidonati chigakero kende response korwa sabantu bagwetane nena kiyaringe response ye njabete abantu abange mbakumeti egekogera liri otware kosoka ule smart ogweto gukwana n'abaremi kwa ba device ekero nchagete gasi ali wane kafandi ntu asomete mona mangana sales and marketing ekabetereri goikandi yenjera yuko market uko imoke na renge no endo na tara gaiga na etano ene chipara chirange ningi nyorete mambia yemo ekerongo etange ne skuru ya Skyline yali ekero naona iria abantu gite na etaniri go chimoino inde ne pikipiki bono na rure ndo nkanyoro mungi no yo mukare kondangeri ogonte nae na karigiri tatiga bone na tebigunga no muntu ure nendo nkuganya so naende omungi no yo mo asabali na abwate na barai na gatwarire e cabinet yana egonkonye merimo omwana oyo mona kanyore takamutei naroriro mwalimu ino kare nendo akonia chidona akamutei ya tulikorora buya omwalimu bori na ratareti asinginjo yo gukora marketing goikoro kia abantu ebinto ko so a response abande baroche ngakero kende nkiatigere gasi engiya uchikogenda mangana ayo kuna gutara ne
ne chindo yeah omete omorugi ogo nako narete ngagwa osabusia kayanga kago buyego ga kepasi wasoka gotiga ari kwaenda gokoro bwari mbwagase wane kafande eka kwa matete gono nga tikanda arate mu bonchirero bwiga wechidona tere ko sensema yaya na kiatebete ere na itabete sana sengenchu enga kieri nare kogenda nere nare gotiga mono tware konyora ngekeruta gete kugure gento ebesere bwango ne eligo ikatoganya ka omotienyo kwanyora kwaraka besirande bono naende chigo chanchiri kolasti matuko mange lakini rende ngotokonya chiarenge nabo waka nari nando chonyora atiriko baraisi ekero omusacha no mukungu bakubwatira naso bonchereria aya sensemo yago ngakiora kwaneri goro yo murugi ogo buna mwaberi mukubwatira naso bonchereria obiga wekera bone gasimo ikire obeiro musado monene asengencho na tegeti positive chi process chionsi chigo koruna chimanyete ihebe ngatinjo neba na matukata tuneba ne wiki egasi negendererete igo nara gusiro konene tetera gwetera trasaso mutima kamukiga tokoirana mwanchu muri anaganite komanyanga ekero korosi chidona tichiga ningikerio gotumeka nera chiguchaki maybe obonchire bwa gosenera temesko gari korosi gwetera trasaso mutima kamukiga tokoirana mwanchu muri gereria ntobeto gusanga amango Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. You are watching me in your house. I speak to you as a prophet. Any situation in your life is about to come out. Is about to come out. Praise the Lord, ladies and gentlemen. I am my friend, Prophet Lodomolo, the founder of God's Honor Embassy Church. I'm coming to you. God have sent me to come to minister to you and to deliver you and to show you the light of God in Kisii from every Tuesday and Thursday. Time is 8 a.m. to 4 p.m. On the Tuesdays is a service, and on a Thursday is a one-on-one. I want you to come and meet me there, and God will do you good. And I want you to meet me in Kisii town, Kisii Cultural Hall every Tuesday. Take the numbers on your screen and book and come and receive a miracle. Kama wachawa na kusumbua, utapata your help in the name of Jesus. Kuja na upate uponyaji wako, kuja na upate unabii wako, and kuja upate deliverance wako, na Mungu atakubariki. Every time you come, you will meet with the miracle and your solution. Your life will change. You will never remain the same. Anytime you meet me, as I see you, I will prophesy to you. And every sickness in your body, any challenge in your life, it will come to an end. Utakuwa huru katika jina la Yesu. Amen. See you there. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Beke hima
mwancho muri abeta Kisii and Ndizi TV na ndingo kwaligania Ense moya kabere chinga kitagete gusanga eme umurubire wesabali yo bonchelia astagante gusanga no monchelia pita oyo bakoro bonchelia bweki donut kura sense meyiga yegesa nagenda takwerera igoro yo bonchelia bwaye kondo mwancho muri ilia sanga na intwe goikabwa gochakabono iga goika omoire konyantara sosu mutumukomo keigo na bagingo mubolia nga mbinto kibiria gotumeka asoborosio bwiga bweki donut kondo mwancho muri ite amwarigani abekagotoerera asobwagari tutabona tatebi ngombi into kibiri gotumika sokorosi donut ichi bia mono Frida ebintu tugutumika nebintu byanchire naende ntuli gotaka kubeka ebintu ebinga asengencho ya afya ya mwanya abantu nebintu ebyekero na okorosi egento keri nayo gutumika igo tugutumika obosi bw'engano batumike sukari ya kawaida tuwabeke chumbi tuwabeke peki eistiensinini ebintu ebi byabaire tayari akirikende ebintu ebyayeganga yoko binyora kuru ebintu igo tukubigura kurwa sumu chito obosongo mone twanje tukubigura kurwe wholesale nalikero kende ebintu buna byamentire turanyora siringi ya 50 kurwa ando chiga setorenga nayo gochuguri pakeri ebintu bigati medici materials chugo pakero chinga yoko nyara kuru chi materials chi mono nigo tuguchigura yanyale kana twamanya guchitumika bone gani meto kwabere ko gutwara chi customer chinyinge mparororo konyora bako beke order kwabairera chinga kinchiro konyora ubwate order nyinge lakini utabwate product iseni utabwate chi donut chiseni na kiyo gukora kwa bagukurita ni chi customer chiao ndatebe nga nturaremerwa aba customer baitu banyare komisi ekere order nene igemineti nga igotogokore egasi chinsa chintambe mono buna chumamosi ya odanko berene tubwa tumumuroyo mugo chuira buna bone binera tubekereta ndiragutaka dabo bone komininga goikatoberi ko botuko bogima tumanya kubaisaniki igo nturaremeru akonyarore bona kekero erusere konyarore ngabana mbale skabange akonyarore nga demand guchire yaba igoro nabona iga abantu mukubwatana barabumba berekera kende ngukirore ingakina inde kwa kan comment umuntu onde egende mu mukubwatana engaki yerusa demand yere igoro mono na intu nabone rusera ngenero tuganyererete mono iri tunyare kone lakini abantu bali babere mbaisaine asengenche kerere rusa marogo bambali koli mono igo bago chamambi babukire bone yato omweso kidogo nimetenga abantu nabange bakorosi chidona tibune chichiago gusembara na barabakorosi amandazi na kiri customer ne bwate test yae na kia senseme yabo ko dine competition a competition ye mono egente tagete chi customer chiao guchira buna chitagete enambende o maintain quality tuli guchikotea ngabono babuchire nkumi gake igo gotigara ne quality eli anene mono no ene kere bintu bya mentire nguchitole gwake sabu yogo kei twanyore ko benko wateba nga tiganda yake nseme lakini chi customer chibebuya yagera chia maintain ndoche size yakara nkorigereria umwalimu ndoche ngere ngaine nande kara na korigereria kera kwa chaka korosi bintu bigatindo cyose go tumeka machine ende yonsi ko butara timetina kyoko nyara korengane bakabyarengana igabyo nsikende ngiye kerekene nenge yo kerekeke na maene no koboko tugutumika lakini ekero kwana rire gasi na buko butura nonye kumia meti okoboko kuria ngofiri kole na ende kero kende ya teriri ya chirenke na bonkorora ngeye nanye buturenge okoboko ngofiri kole igo bano kwa ere go kubutora
no koboka kwanarire okoboko kwanarire itukondirikera gwachagite kwara butolete gose kwararigite na kamashini ora butolere size yeyu ya oli ongegereti ga ngegereti no koboko gokobutora bono kero kende uchimotwa ekero echiro yabeire nene mono kero kende nalituraga ni no ne chimashini buna bono ugukanda ngutagete mashini lakini ntura manage bono nigo toko na gutumia okoboko ekero kurigereria timeti kora tutebingo nga cyamba buri ebintu byare timeti packet bune irenga chibese irenga korwa kero kon kiolse na kero montachire ko yeme irengo ekerere yeme igeko ni uchiringi 10 ekerere packet yebone nene emia yemo na ndengo sibatole 50 mbio mana sana ekero kurigereria chi customer chabo bonega mbara bibara abange kurwa sikuru n'abantu abayiga bakira lituko asebono iga aba customer baita abange n'abakira lituko aba bale surrounding nkona koigura tole tusabu abantu baisiko lakini mono nturabaikera twaratemire gweta sukuru wibere isato lakini twanyoranga mbabwato yoko basafu lakini nko batigera tole sambo tuabatigere namba kero kende kero baratugani nabo bagocha sito abuna boncheria bonde bwensi ntumetinga emechando nero rumonta gwetera lekenda challenge skichiri ogwetera so boncheria obuiga bwao chi challenge nechi nyinge obonchoreri buna bonde bwensi mbobwate chi challenge mono ekero gochaka sigasi nabo goikarimo kero kende egasi ene bwato omoroso nabo kwebege entekemo okwebege entekemo gwasaririe combination ye bono nabe kobetereria una korumaega nkobetereria arengerinde na iterobo sino ene mebukene lakini na neo moyo naende na agenda lakini goikera bono iga challenge tindate nganchiri nyinga sengencho twanarire omoroso noro mono ndaru ke challenge asengencho yoko west jinsa chyokorara wakikishanga aba customer banyorire unabaganeti ntorole machine iri kwari gutumika timeti gusene chingo gutumika gusene stimo gutumika machine ye ige gutumika chingo naende tindarengereria mangana ye stima bona asengencho kero kende stima na bura abo konyorete iyo onye nkwaro setio bosioroche goikebe gasi ena no bosiobu goikobo itere ose ochaka koliyenchera yo koliyo molero chinso bocha kobeka chi customer chiachire ntobwate chinsa gete tumaitenga bono goikera atiga tutenenera chingo to gutumeka akero koliyeria obuya bwe machine igane kero gwagatumikirira ikomboro byogo machine ye obuya bwaye goboro ubunge egente getangani ngotokonyerere chingo to gutumeka ne chinke egento gya kabere chinsa machine eyo ekero tweyoire ebinto limo eisakoba kero kende twanyuru egasi eye kogenda ne chinsa onyoru 30 minutes gose 1 hour ego kwanyuririe gasi bona isakoba twanyuru aba customer baikirawo ekero tweyoire limo echamu eyo tokonyerusio gotokonyere chinsa ya tokonya nonye na mabuta ekogera buno kobeka ebinge buno gosefu amabuta kirikende amatuka bosio nimeteno bwata maroro asoboncherio boiga bwago ngayoga nitigwikerana asengencho yemeroberi ya nyasaye oyu naende ndatebe ngakero kende nero ngete mirime ya sengencho taligento nakinete kimanyete gochimotwaiga amaroro tobwate kero kende no gotwara pekari enene tusabu chisukuru chaitu tusabu abantu baito arenegesa kiranyare kane tubasabu nonye Gusii engima nabo tukwiranira nyasaye mbiyamo au monsererie naro risiko gari okorigereti oroche bintu byakongera asale mbose mikioramo
ebintu ekero biakong'ire igokwe omoyo nande gwatwara omukia keriegeke obwate ogokora nabo ogokerosia goetera ase ogwancha kwa Nyasaye nabo okonyora giakinire naendeke gokonya tango libageli galia beno gokwanera abancho bali bakuriete isko gari obarigani gocha sense meiga gabeka lia kaiga kago bagotara nawe gokwenyorera chidona tikigima biya mono abancho abarigereria begeta seni gaitu kia Ndizi TV andonsi asemore chisukuru chiaitu abantu baito bonsi ntobariganeti gocha iga egesa ase tokorosi chidonut egere tubasabu ntore tayari kubasaba nkoru tore free delivery ekero koire ebintu bichieto ngo tubwate chinchira chyo kubatomera ebintu bakabigoikera mondo tagoraga ntakamate bumuirire guchimba simu ya tugora kama tumuirire buna bona kero kurigereri oyu nere tugocha twatuma mono igo sabiria abantu bande guchisika ali oiranire kirete bana mbia bona sana sogosanga na inte mbia mono sana mwanche muri abeta seni kia Ndizi TV kwa biri kubasanga na inte kotoga chage tumurobiriga wikabona gatwikira mwailio no gosemera kwa namna kwa biri ko gwesemia mange gwetro monchire bwili tukolia rero pita kwa sense meyiga yegesa obiri kago tusemia mange gwetera obonchire bwa kono mwanche muri elia wikira mna to wikira mwailio gumurobiri bwili tukolia rero tumera na ndeli tukolinde astora bitogosanga no monchire lionde anyara no kwenda gutugwatia sense mwachiche mitandao sense ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital abega sense ya YouTube gwetera Ndizi TV News sense ya website abotya gwetera www.ndizitv.net iretera na Frida Kerubo twara obuligereria borobia pia mono Ndizi TV ubwanzu bw'omugusi kwikira bono ayebuna omwagachi kwamanyira eduka okugenda kujya ebintu byonsi biri gukorera emirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Kwarigirie obugwenia asumu chandu buburwire obere kugukwiranirira bono Ever Health Multidynamic Hub ni company y'ubugwenia kurwa sensi ya buindi yikurwa mariogo yemete asamarwira mange amarioga yo niga kubwenia amarwire buna oburwire bw'sukari
arthritis, ulcers, asthma, amarwiri ya komentaba gaka chinguru, chubo sacha, ayugo sibia bangina, enchera yuru iboro, ayako bwenia, uburwiri bwa sickle cell anemia, ayugo tanko uburwiri bwa kansa, boigo uburwiri bwa prostate, asaba gaka. Samali tanguru Duncan Malitamulias, Gonde omulisia we kanisa ya Tunga SDA Church. Kalina iwete Ever Health ya chire ase Kisii. Igona atendije clinic kiabo abosongo ase family bank. Kanga malioga pressure na yesukali. Alafu nayo ulcers. Malioga kana tumiete na ona tumiete mwata ni 3 months. Wana onde chinguru wana bango kolega siane in the normal na dental korosa. Kuruku Helen Mura na chitegega se clinic Ever Health ga Bosongo ngaira mariogo aria beira gokonya mama nkuru January rwarete stage 4 cancer ye cervix igasobono iga obwenire buya igotogotoka ase amagacha family bank second floor room number 07A. Karibu sana Ever Health Multidynamic Kisii branch, sound health as part of financial freedom. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii Omurubiri okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi. Omwana bwembe bagatebya omwana bw'enguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bw'enguko ngaye eyo menya tengalero unabale mangaye omwana bw'enguko gatebya omwana bwembe bangaye no menya tengabaito otetunde babangaye tengakelitoke moiwe minto mwanya getinge naendelea onelitukuligiya tukuwarigania omuroberi ito mwansu omwororo mukanyeku igoro yeke Gusii ime ya Ndizi TV ayo mwancho muligeri Ndizi TV litukolia lero nkwigurure amaya asuagire naenda agasongwa ekeruta yetukutubwati ase mitandao yaitu Facebook ogoriya asakurukwa Ndizi TV News Digital onye bokwenda YouTube na bagotonyoro naende bwencho ikurigireria imirubiri yaitu asogo sachi gento gekurukwa Ndizi TV News wakireria machegabo igwa ekeruta etogotonyora ase Twitter ekeruta etogoto tweet otonyore okorika Ndizi TV News tari igorioka ekeruta getukurika engana yoko kurigire kutotebi gutuzugusosegeta togenderere gepindi gose kutomenta kutosegeta sense mbiyo kutomenta enamba yaita abwase screen insabu egweta gabo lika SMS yao gose lika li ukuri yao gabo egerodo tebi tari gorioka kura atware li swali gose li boria utete kuboria igoro yeke Gusii enamba ye gweta igabwa se TV yao nsabu nero kulika li ukuri yao li swali li yao egerege pindi kelike guchikocha gosomuro bilyo gocha kwara tochiko chakera kuireria maswali kwaboria tokwerere nga inki kwabori goro yaki tokwerere tumanya kugendereri ayori ondigereti enga kiri yaeta yo twakwanira igoro no kunganya ko mu Gusii kwarenge igwa omu Gusii ekera ari kurwaria asakuru kugisumu abandi bakurunga Kisumu no kare igo bare goteba Yesumu ingi kiagera riete rikoberie ke Gusii na sengencho omongi no rio biarete egesakweke kyo mu Gusii no akwerete igagachire twe Kisumu agatiwo ekagera ekarukwe Kisumu igwa rero nko mugano mukeigo imantara gukiko koletero mugakurega iga okurukwa okal akweresa mange ekero mu Gusii ari kurwaria Kisumu bagambira abamuraba omongi noyo nyakamogendi igabwata abamurabane abwase mu Gusii arengo mu muromo nene arafu mukuri na arengo arabu ntu abwato mondo kurukwanere mukuri na gotebya mu Gusii musoba amo
no muruya okurukwa rera kurukwa muruya lakini ari kurukwa muraguri igwa ekera bangete konganya omungu nuri akababuri ine abana bane egesumweke mukwagacha ninje mukwagacha mutigo monganya bakamotebia baba konganya turi akabatebia yaya emyaka yane yabeire nagotire ngokwangocha kanyanda kwa montinde kebuya mumanye konganya abamura bakamukani yaya baba etoko kwagajire gusumu tukurikire nabantu bako kwa mabere nendagira intu togende omungu nuri agakumye ngwa okobaburi abana bane igo egekitariki gosenga kiyo konganya yaikire akababurire mbore gotebaiga abana bane onje mwantigira igwa amangana oji kubanyora igo mwoko genda imo babantu abangai motenenge motwaro botenengu ko igumura kwaniria magega bamura barike bange abane mambi yaye bakubuka bachako orogendo rwabo kunganya kurugaria engane ryo mongina batebetie gachakari tukuritangani muso bagatigara magega inki agateba nganjira akire kuruba chinsu igo muso bakabo mutangani ko bahamagaria umuntu uri atebete ko barenjira gocha egaikase gati bakanza kwangana bokase boko yore mugusi musoba na muragori bagaswa kwangana kero monda agacyenjera yaye mugusi akanda njira yaye muragori akanda njira yaye na musoba akagende na mukuri akanda njira yaye na kugoteba okuragereri kuria omuntu noria mungina mukanya kamugendi atebete kuganza kororekana boniga eketu kugikoraro tuta abantu baitasi tole boniga buna ntu mugusi tanchaini nabo moko ba mure nyombe yemo lakini mwangaine engane ryo mungina kwante ngamo kwana rya magega bado no etoro menganete egento kutubwati ogene nonye mukuri no mwana bwo mugusi omungina ori abiyarete nero gendo nabakonyora ngiki chacha uibeire chacho mwabo chiombe igo ingane ni tubwate igwa abagoteba ngaki abakoro baewe amasikani yabo omuibori aewe siko yabo na kugoteba ngaki bono engane ryo mongina mukanya komogendi atebete neturo mengenete bono liswari ngo kubori bunanchi naye ngobori onye kubwatu bungene ingigegera korwe naye nkobori nga indi inkigegera korwe ko mugusi kabe gente kamo egere engane yakwani turo mugusi omutangani agateba ngaki omugusi mwanyamamo nyama ya chire lino gose ka gente ngeikirane ene iswali nakobori enambe yegweta gwa screen nabo kurene richi borro goso obori riswali bona yaikire ngaki abagusi baikire basoire kunganya bura batiganekire omuntu ochire bona twaikira storigiretio omugusi bweka mumuroyo orengo monene nero orengo monene bumuchoyo onya mukanya komogendi era bona twasore kumurigeri bweka buna ntu abagusi korwabo ngayi achiete gochia ngayi agendete gochia ngayi anganya kero kunganya kwabeto chintunda chinyinge bona nkwira naso mugaka okari no harega atwerere kagimangaki naende okunganyuko ebare wiga bakore wiki bagenda ebare gukoro mutinyi bag egera atwerere tumanya umanyina ki ingikiare koba paka yaikangaki bono bangeire bono bachire egera toreta atuire ngora asa atarite bagaika paka bagaja kwira ne mangansa bono ase baje kuruka Gusii nanda atwerere naki insababuki bancherete Gusiiga umugako kali chinga keji mugusi na ya tegerete karatu eraranga abantu baito bamwa mugusi kere ke kiabono togo semania ke Gusii na bagusio na mangana yaito ondete onyachi lakini rende kerio mo oyo manyete munanje manyete na kingoteba ande ntokonyane na motengerio ito ondo raro rebo twachire borochiande tobeke boronge lakini bono intwe mwamugusibu na tuakwana ikieria togatigera
buna bachete barwete Kisumu bagacha Kano bono orogongo ruria rwa Kano orogongo ruria rwa Gusii omonyene mointo mwabo muragori mointo mwabo mosoba mointo mwabo mokuria kira oyo mobuna atambururuka gochi korigi orogongo rwaye Gusii nere igatambururugete agachaka akari orogongo rwa Kano ngaki ya miaka eyo konye bantu bande mbara chance eyo namanani arenge n'ekintu cy'urusana cyarenge n'amache amanga arenge kaneria munera amache ukarero nabo yakabeire bono ekare Gusii abwatie nchira oichakano otigangina ria Kisumu na ngina konyokotire oroche yakomo gendi gari ngo murugi bwosogo osogo kweletaria agatinde kuchira gotira mogi patara ika Kisumu igo no konyogotire ko unumurari to ateba nyakomo gendi na atebe ta mutankura ganyake ndo chinguru changereire montindeke komba igwa ayitari ararenge yikiye bono ezotagete kurigiriria iki nga aiga Kano ngaki Gusii abete emibyara yaye abantu baye netugo yaye na Kano gaiga ngaki aruororo pakoja guikera esetore igo omuraria etogoteba iga Kano Gusii karaika Kano ato kororanga abana baya abange igabayiborere twange Kisumu ekiagaika Kano abana bababeira abanene no to konyora mubazi muuru mochorwa no bale gaiga ubabe no bale abantu abanene no babosereti bale no bonsi babotindi no bale Kano abachokoro ba Gusii bonsi mbatoge no barenge Kano abachokoro Kano gaiga Gusii na amenye tororo ase mebiaro ebiko kwebisasi na amenye to ange bisasi bitano paka kane paka bitana bitatu aso Gusii egesasi ekemo igakere miaka 20 paka 30 egesasi ngeri omwana akoiborwa oikapa konyuoma egesasi kiama ya gosoka na ndi kende kiabwatia igo aba egesasi gieto kyo Gusii igakere gatigati miaka 20 paka 30 igo tu akebeke irobo gatekati igo Gusii kamenye miaka 25 ase miaka totebe 8 ase chi ebisasi 8 igo igwete na menye toboka kanyora abachokoro n'abantu bande Gusii oise kurigereria kuruo abumwachire gochiga Kisumu oise kurigereria na bamenyete kurua ase bakoruka rabuori agacha ase bakoruka masogo agacha ase bakoruka aero akamaya gocha ase akoroka kibosi nagarete akamaya gocha ase bakoruka miwani bakajikumana n'abanandi ororo ese kinja akabeiro aria enene ng'anonye n'omurwani omonene bwa Gusii orenge koroka Rwanda magere abagere iga bakagete ng'ano yobo orengi omurwani oria Gusii orenge korwe nyomba ya mubasi barenge gote orenge korwana abandi bakomote binga Rwana bogere
tai Rwanda magere abante bakamonyerera ndi bagotenga Rwani abagere bono umumuro ne orenge giata ekera bono abantu gusiba ito banganya batiga bakania bakongwa bagere bakabaira bono bamoeterie tarigo Rwanda magere ibagari ya Rwanda Rwanda bogere eri abagusi bakatebiria abarwani Rwani bogere bagari yotorega Rwanda magere Rwanda magere no muntu urenge no muchisa yani ne amangana ta ota understand ekiagera na itimo ndiale nkomoswa no rute itimo ndiko mobeta ngano nyene gabu ese achete ko iterwa na bolige na ria tugite abu agwasi Rwanda magere igaite ira agwasi no mubaga obosigisi nandi na bogere bono lakini yarenge gusierio bono kenyore kikionsi ekiange Gusii mbaga tugire none chingoko nchiaga tugirwe ngakieyo emete yarenge menge kujibona ndi alia gochialia musonge sa menye to musonga abasongo kwenye mbaracha lakini emete njarengo one bakina obiaga akire bia ire chingoko cy'umu Gusii bona Gusii no baka bimyokiri bona byangoroku byangorokwa ebigonkoru bono mo Gusii paka koru akaruka ali ese baki bikoenda byaba no koru igo ebigonkoru biri no mu Gusii etali koru no mu Gusii bono no mu Gusii nachete akararu kibigori kuru miwani agaja kibigori bone nyene ngusika kibigori kadabaru kibigori bakaligereri chemiliri bono bakakuna koru chemiliri na muoroni one karaba nandi baja konye basigisi abambaraja bange karo mu Gusii akogenda igo endemereje karaba nandi bachikocha nali Abagusii basoyete kweringa gocha kano bakaira na kano bagatiga chindemero chiria bono kurukano no haro mbaseriri kurukano pamenyete buya ndagara yo mu Gusii yarengo bori abo bakaremire abamura no barenge chimpabu babo muru bakominyoka chinsana bantendagera babo ibabe no barenge babo mochoro no barenge babo mutaboli bankominyoka lakini rende echingencho nchire chia mwanya getinge chia mu Gusii bono akorosa ase kabeira ase gekaiga na baguchoro sororanga bono akitu tagusuka ekiagera egente kenene kabisa kia toruse tia bukano nkerore kaini buya kia segi jarenge kano bono buna segi tarenge kano abantu bamurabo amusweta ba nyomba ya musweta nguge na bwa batanga ni basogete kuru kano baka barenge kaniyere bogera abon kano mbogere aero kano nyakachi paka katito elinkano bakoroka lowa nyakachi elinkano yamenyoka paka yaligerira Bwori Kisumu yaswa Nyamazari Kibosi Roland yeli Jonsi baka buna ligereti bono no nyembono iganga tugukwana abantu baminto mwanyagetinge ali Bwori ali aero ali Ombei ali paka nini no muntu bwoko chencheti bagasawo kwane kegere abantu bali bonsi baralia ebagorokunga sinto sinto n'Abagusii
bakachencha omunwe kia bono babwate enguru chia segi kera abande bamwabo bagenda abande batigara ororo bakachencha omunwe bagasoka nekegere bari n'abagusii baito bari egaria paka kibigori paka rabwori paka bari n'abagusii bagukwana ekegere ng'anonye miaka ya magegaga na ataririte bandororo iga barenge abagaka bari abagotwa bakoro bagatiarire Gusii gatukuragira bamanya gucha kubeka no ndagirinde mesa nonye kengwanso kende gionsi akiaga korirwe kabakwande ngana yabo ye Gusii igomba gibeti no baro iga bachenchetie ekiakiro muntu nabwate esaruete igomba kunyara gochenche kiaro ikabatebe banuchise mu Gusii una ntuto kwana bakatwanu chiase ngane bangana bagare bali bona bakorokwa banyumanire na nini no mogere bantu bamintu mwanya gitinge ose kuligerie kintu kyomagare no muntu uringo mumwa musana usogetia mainosiko orenge motambe lakini rero no baligereria abantu bareke abogere yugoja iga n'abantu bunaintwe igo manyanga n'umuntu ochenjetie bari n'abantu baminto igo taito tebanga abagere kulingana no korekana kwa barenge shepu ya ere yabo ikobono bari batigararia barobara to mubiaro bwaria ochenje bakebie bono bagachenche bie ni bakusibaria bagachenche umuntu bwoka otake kororo ikintu kyo mogere kamiri direria ba Sudan bono buna baraba mwamu ba South Sudan abatambe origererie na bari na elotics ine gurubu ya chori nabo bari igo bono ga usukurige kubabweka ni bono kare ukumanya umuntu esaruete kuru igo kurigerio kwa makwaye nekini kiaye kwa maya kwa ngoyo muntu gete lakini rende bono igalia bono gendo kanogalia nababa swati baro abarembo abaswati babugate kieni aba kieni kyomo Gusii ikieni kia pantu igaya rengi de bieni nechimbu tabauti na nailotic ebieni byabo na guchia igobono ise kurigereri buya abantu baburukanire amanyi ngaro to gotebanga nayo no muntu bwokore ekabira otigarita aringa no munwa aso rio kurigeretie imea Ndizi TV TV obwansi bwo mu Gusii igota gotebanga gusota kubika ase kenenga omu Gusii no muntu urekini tingo teba mu Gusii no muntu urekini lakini nabwate kini kiaye ke como beka kando ke como bono koba bunanche no mu Gusii yes ninya anchete ngani mbwate kini no mogere kamwamete ngenjeri nere garoche nga gare kini ko mu Gusii igokero muntu una renebi mira biane chingenjo chiaye ige anchete igobono una anje tinko batinte bango mu Gusii ne kini ke yatobwate buyazana bono ayori otoligiretie imeye TV ya wanjete abono etoteregete una tukunganya gocha una abande baminto bari gutigara mayega ngete kwaya bwatira ibuna konya gocha iwa kiteka chinke naende ngosuka tole atuende lakini boniga ayori otoligiretie tosuka mwana takuneke minoro kya Ndizi TV tegerera tigo mugako uyu usaba gakaba baranyorege kombe kirongoriye kinungu bakunywe kirongoriye kinungu bakwira nandi bagotebya yande Ndizi TV obwansi bwo mu Gusii omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakabolya omwana bwenguko ngaye yo menye tengalero una vale mangae Ndizi TV obwansu bwo mu Gusii. We love
esukuru y'okwegeria oburundia bw'ekigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoreri obya ase ebirengo ao by'oburundia bw'ekigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundia bw'ekimatatu kya 14 seater D2 PSV oburundia bw'ekibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwete short courses cya BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulya buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi urataka serituko nigo bagosomya omwaka omugima aborukia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurigera y'obusera bw'oburunde bw'ekigali gya NTSA bwigo nkwegirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchu Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi omu manager Rocky Driving School. No wanjani mo bo jandai. Wanjani wanjani. Arai kala sani. Yang kan chenke munte simba. Ke munto the lion. I never and I will never lose a battle. Sagin is mine and mine Wande gango otenga tia konya gukumio nya kolirega busaiga. Kogera nyasaye tali guchigototiga ebintu ngocha gusuma eribe tobe buya kwetera aya matunda nindo chasore twikere tose family tanyora abana koroke mama bandu kitatu ikiwa chadekera Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkuru wabare obukoreri ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyu muchandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongetano na boige setingima ase chishilingi elibweyemo nechimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bale angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu